Lason si Assam State pen ke damtang parokreser kebra phokebrai si aningkan phaikunia chiklo ni phai kre trok si Karbi Anglong District Council KDC separate district Amanchelong det penapi puthot parokreser kebra phokebra hini aningkan vosi ka chiklo ni phai inkora ki thom Karbi Anglong Autonomous Council mate KAAC thir thipen Amanchelong si Ingdeng trok si kebra pli Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de aliralon pen talon pon Karbinglong Dipurong Supi Langkung Habi Memorial Town Hall Apen Karbinglong Autonomous Council Secretariat along Vusi Kachikloni Pai Inkora Kithom Urmiani Adapor Pioneer Cap Apor Pen National Flag Pangjar Pondo Lapen Adapor Pioneer Cap Rachitim Apor Pen Samson Singh Ti Khor Singh Tirang Lapen Star Singh Tironapan Chikimo Pon Jai Mega Teng Pen Puthot Adapor Pai Krisia Por Pen Sri Raju Tiso Honorable Chairman Karbinglong Autonomous Council Pen Chari Ponsi Open Session Cheng Pondo Melong Aluhiaman Pen Karbinglong Autonomous Council CM Dr. Kundiram Ronghang MP Sri Amar Singh Tiso Lapen Karbi Recho Long Singh Ronghang Penchenglok MSC MLA and Parta East West Karbinglong District Commissioner East West Superintendent of Police Abarin Chairman Deputy Chairman Anparta Pinangan Manpeng Kidotum Chitong Dunsir Aliralon Pen Ingdeng Troxika Prapli Karbinglong Autonomous Council Foundation Day Kitalon po Karbinglong Autonomous Council laso katalonan ilopini bangke ningkan parokrisir kebra phokera hini 23rd October 23rd June article si abangke isingon singlong apran ke Mikil Hills isingon singlong United Mikil Hills isingon singlong bang se abangke isingon singlong apibang Autonomous Council asi bang se yang trokskera pian non bangke katalon dan langkung habi sarsingtiron Otutum bro silitum da dopon lapen ke muning bangke tarlang su Karbi people who alaso aklam long people je fansin itu jesi Prime Minister Kali Pulong te President of India Kali Pulong te Governor Kali Pulong te Assam Chief Minister bansi jahang je fansin itu jesi kan Dipupen Govind Tiso Lapen Hilson Rongphar Karbinglong Life